Inaitwa Auro Junior. Producer Nyango. Ano can produce. Producer Junior kuja huku. You may think man Mungu manage badala. Take one. Baba. Yes. Unaona vile kijana anakatika hapa. Lakini amenona sana ama nini? Dengo tu. Kijana ama nikupatie 1000 only. 1000 only. Baba, ambia watu naitwa nani? Naitwa nani? Okay, kwa jina naitwa Auro Junior. Wodi Nyasango. Ano wodi Kindu Bei Karachuana. Auro Junior wodi Kindu Karachuana. Ndio. Studio mana? Okay, studio. Ati wiki studio mara Nyaundo Records. Emapoda agole kumbe. Nyaundo Records. Itakuwa kwa kumiga mani. Okay, nanyo wala nyawe. Lakini jibangeni buke kwa mjitan okawu kwa ngatu. Mala creativity mara kaka neno na nyalo yele ndo kaka nyalo nyalo, lakini sijemoka wuotho kuonde migoye anyalo kwa stage, nyalo be nyalo perform mani kaka take stage. Band is independent. Band na is independent. Okawu kumngata. Mheshimiwa Nyango anaje? Yes, apaki. Baba salimia ya. Moso unie sopaki kata bwana sifiwe. Yes, ngene kwa sababu ningea. Jakagine. Okay, ndio umeona kwa Alfred Nyango tu. Honorable unaenda mchiki. Why honorable? Na maana penyo wacha. Tunako de mabera ina lakini ndugu. Dogo tumoni malo macha. Hapo doka ni kwa hiyo gani Honorable Alfred Nyango Doma. Ajanya kachaguru muda kibuni. Adi CEO mar Nyaundo Records. Nyaundo Band. Do ni Nyaundo Band. Kutinda nyawa chanoda open nikech thum chalo kagima performance kora wene upcoming artist. Chalo gima we stage. Koro nyicha yao studio moni Nyaundo Records a promote kora upcoming artist. Koro Nyaundo Records na yao kuichia beach mokalo. To asa record jotuga par koda ushia 16 artists. Artist adek mag gospel, artist achiel mag bongo, modo mag ohangla. To an gi jira ariyo female artist under the label mag Again? jira ariyo. Artists. Out of 16. Matenda ni okin based on lakende itimo gospel, itimo bongo, Atimo blues, atimo R&B. Any jene midwa Roma. au Nyaundo Band. Nyaundo Records I mean. Okay, Nyaundo Records. Nimekuwa poa by the way. Ametupromote. Tunafurahia zile magoma tunatoa hapa, hata ukisikia ziko poa. Huwezi jua hiyo studio haijakaa sana. Studio ni gani? Studio iko hapo Dono Mpezeit opposite Greenspan Mall. Koro apenje baba kama loro promoter kami giwacho ni chimo ngekanyo. Yes. Good language to use because in erika kioperate kechuange maber ngato tima akuma mogo nitie. Nyaundo Records kana yao noga yao ni mondo lost pesa. Na yao ni mondo na record watu bega udu nikech performance tokate mta record boda record adu. Boda we ruji boda te mane yura machiemo to na neno ni kabedo mabudu with a big weather.
to gino bok cham na kuon kama entie. Koro omiyo na wacho ni upcoming artist nyalo biro gi otongolo matin magin go. Magineno ni moko bok nyalo timo negi to giyudo the same quality. But sama na yawe na ugi muti mar loso go pesa. Koro kumano muti mo bok odonjo na kara sana. Koro aka Nyaundo Records. Yes. Do you have other promotions like msanii akisha record unaweza enda kutafutia kazi etimisha? Nikifika wewe performance koro sane Nyaundo temo work on manyo artist man tire under the label teach my performance interviews di promote to begigo to maybe can take corporate bende minyalo yudo ne ngama courageous manyalo timo corporate bende manyo. Yes. Junior. Koro in gi lek mane usanika? Okay, anyalo wacho, anyalo dok chien. Anyalo wacho na chako puno. Okanga matin. Ngama bete. Ora, ene thum video gi kati tamori. Chimoro kata kinindo chiyo tipo ma kichako. Ene juogi mo kitabu. Koro natemo tamora lakini tamo kata chiyo gi na poma kachako we. Kachako we. Koro ka jigocho kama ka pese jigo club lado ka jigocho te winjo kama ito. Koro wacho ni jogi ok nyalo loya, amba nyalo weya. Kendo nyalo loso band kendo ji nyalo miya. Koro umadieri go kariamo. Puka pangu show, mora nonge show masetimo. I don't have anything, but manaweri kende masingolo. Koro gigi to gigi most process. Most like na wabani a chak pangu show. Very soon, then most ajak bedo gigige na kachela kama nayo. Undabe ajoku kumanyo moko sejoku. Asante sana. Social media zinapatikana kama nani? Social media, Facebook utanipata Aoro Junior, YouTube Aoro Junior. CEO. Ewacha najatanda. Kwa nini more about Nyaundo Records? Yes. Online or you know? Nyaundo Records tiri gi page mare mar Facebook miluongo ni Nyaundo Records. Wan tiri gi YouTube channel mar Nyaundo Records. IG pokayaone. Twitter be pokayaone. But inyalo reach an owuon as the person. Twitter inyalo yuda @Alfred Nduma. IG Onyango Underage Kenya. Facebook Honorable Alfred Nduma. More about Nyaundo. Inyalo yuan matol nona beria par abora ngwen nona ngwen aria ngwen yani 0710 840424. Nyaundo oyini goyo simu mas from Sunday kuki nyaka saa 6 otieno ibiro man simbi ko Carlos kabokoro Sunday to ke goyo to bimaki to saa 6 to bimaki to kigocho tibiro yudo Honorable Alfred Onyango ma direct kingato log duona ni amani winyo maber and unique pogore gi majoko. Yes, ne joma ong'eya ni moko ong'eyo nyinga mar Honorable Alfred Onyango ma aja tukilo Onyango Underage and ging'eyo nyinga. An mane asebedo to kuom higni 15 taneno ni kora ng'aw tawer mar stage. Ikaw buti yero. Kora abed behind the scene ya wigi mondo wer ka chieng' moro giyie gikel na pesa kage dage bende okay. Ladies and gentlemen, we got to the end of Lonely TV International. This is a show that happens on Wednesday from 8:30 p.m. and the repeat is each and every Sunday from 5:30 p.m. Aoro Junior, Stage Puromari, DJ Onyx. Let's go.